Prest bali gaude. Nezoen hasiko gera. Bueno, egunon guztioi, eta prest bali magore hasten gara. Hasteko eskarrik asko, etortzeagatik Prentsaurrekora. Eta aurkeztuko izan nirekin dagoena, ezagutzen duzu dagoeneko, baina Iñaki Esparta da UNED Bergarako zuzendaria. Eta ni neu ere, diputatu nagusia izan baita ere, gaur Prentsaurrekoa deitu dugu, eta azkenean UNED Bergarako patronatuaren presidente bezala emango nuke gaurko Prentsaurrekoa. Hain zuzen ere, deialdian ikusiko zenuten bezala UNED Bergarak 40 urte egiten ditu aurten, 2016an. Eta nahi genuen pixka bat, Iñaki eta biok eman berri nola ikusten dugun, bai azkeneko urtetako ibilbidea, eta baita ere une honetan, UNED Bergara nola dagoen, gure partetik bentzen lurraldean ze pixu daukan, ze egoera daukan, eta egin behar daukagun irakurketa guztiz baikorra da. Ez zuzen ere, 2008tik dagoeneko, patronatuan gauden erakundeek eta entidadeek lan bat egin dugulako, eta lan horrek fruituak eskaini dizkiolako une honetan, bai lurraldeari eta baita ere Bergarako herriari eta biztan da baita ere UNED berari. Orduan, gure partetik behintzat nik egin nahi nuke errepasotxo bat, balorazioa baita ere guretzako lurralde mailan zein da UNED dauken papera. Eta gero Iñaki baita ere egingo ditu bere adierazpenez aparte baita ere, 40. urte hurrenen inguruan, ze ekitaldi dauden, da horren inguruan errepaso batekin. Baina zen kasutan baita ere zuei erantzuteko prest. Orain arte behintzet komunikazioaren parte handi bat egin dugu Bergaran bertan, eta igual zuentzako traiektoria guzti hori pixka arrotza izango zaizue. Orduan saiatu gura baita ere, prentsa gor bat egiten desente kompletoa ibilbide guztiaren berri emateko. Eta ez nuke nahi ez da ere xetasunetan gehiegi sartu nahi. Baina zen kasutan, balorazio orokorra egiteko momentuan, esaten nuen bezala 2008an egintzen seminarioko eraikina, dakizuen bezala Bergarako herri enparantzan bertan dagoena, udaletzearen beste aldean, frentean dagoen eraikin hori, garai baten historikoki Bergarako erret seminarioaren gunea izan eta egoitza izan zena, azkeneko 40 urteetan bertan eduki du UNED, Bergarako UNED delegazioa edo zentrua, eta 2008an egin genuen oso gauza importante bat izan zen, estatuak saldu zuen gune hori, eraikin hori, eta horrekin batera fundazio bat, UNED Bergara fundazioak hartu zuen jabetza hori. Eta horrek eman zituen hainbat, eta ekarri zituen hainbat posibilitate eta hainbat aukera, besteak beste, egoitzan bertan dago ikastola bat, eta ikastola horrek egonkortasuna bermatu zuen, erosketa horrekin, herriarentzako funtsezkoa zen mugimendu bat, eta bestadatik baita ere, aukerak ekarri zituen inbertsio berri batzuk egiteko, 2010an Foru Aldundi honek egin zituen inbertsio garrantzitsu batzu, bai kanpotik eta bai barrutik seminarioan eta UNEDek bertan zeuzkan instalazioak berritzeko eta hobetzeko, lehenengo fase bat izan zen hura, eta inbertsioa importantea izan zen, €1,5 izan zen garai hartan. Orduan, diodan bezala, gero ezaguna da baita ere nola egontzan herrian bertan tiragira bat permuta baten inguruan, eta orduan horrek pixka bat blokeatu egin zuen ibilbidea, Iñakik berak eta aurreko zuzendariek eta bizizan dute, alde batik tensio gune bat, eta baita ere indeterminazio une bat, eta orain esan dezakegu ja azkeneko erabaki batzuen ondorioz eta podorioz dagoeneko ja erakunde guztion artean lortu dugula konsensu bat, patronatuan parte hartzen dugu alde batik Foru Aldundia, baina baita ere Kutxabankek, Bergarako udalak, UNED zentralak eta baita ere UNED Bergarak, horiek osatzen dugu patronatua, eta guztion artean lortu duguna da azkenean, eskema egoki bat guztion gustorako eta guztien garapenerako bermea izan daiteken eskema bat. Orduan, azkeneko urratsa izan dena, azkenean izan da, behin betiko ja UNED seminarioan gelditzea, erabaki hori hartzea,
eta horrek eskatu duena baita ere izan da, UNED-en ondoan dagoen Eliza Zaharra edo, helenago Eliza zena, erabilera anitzeko gune bat, hortan sortzea erabilera anitzeko gune bat, eta hor inbertsio fuerte bat egingo da baita ere, hortarako Foru Aldundiak 100.000 euro baino gehiago jarriko ditu, prozesu horretarako, eta horrekin, Bergara lortzen duena da, erabilera anitzeko eta kultur erabilerarako espazio bat bermatzea, Bergararentzako oso beharrezkoa zena, Bergarako herriak ezinbestekoa zuena, eta baita ere, Bailara osoari, Debagoienari zerbitzu eskaintzen diona. Beraz, bi urratxoiek egiten dira, alde batetik egoitza hori edo bermatzea eta mantentzea hemendik aurrera ja finko seminararen bertan UNED-en ikuspegitik eta baita ere erabilera anitzeko gune hori sortzea. Besteak beste gainera, UNED-i ere mesede egiten diona, ze UNED-ek edukiko dugu ere posibilitatea erabilera anitzeko gune hori erabiltzeko ez. Hori izan pixka bat nire partetik behintzat errepasoa. Diodan bezala urrats gehiago egin dira, baina gure partetik behintzat lortu duguna da batipat UNED-en ikuspegitik Gipuzkoan UNED daukan papera konsolidatzea etorkizunari begira. Eta guretzako hori oso importantea da. UNED-ek azkeneko 40 urteetan egin duen ehundaka eta ehundaka Gipuzkoa eta Gipuzkoatik kanpoko ikasleentzako egin duen papera funtsezkoa izan da, eta gizuen bezala distantzira emandako hezkuntza baten eskutik, eta alde horretatik behintzat osagarritasun handia eduki du UNED-ek gainontzeko unibertsitateekin gure lurraldean. Eta paper horrek ekarri duena baita ere malgutasun handia, eta nik esango nuke gainera etorkizunari begira apustu berriak egiteko unean, eta Inakik ni baina askoz argiago dauka zein da etorkizunari begira, adibidez gaur egungo tresna telematiko eta teknologia berrien eskutik etor baiteken potentziazioa hezkuntza modelo horretan, nik uste dut azkenean inbertsio bat egiten dugula etorkizunari begira, Gipuzkoako hezkuntza sistema osoak manten dezan bere kalitatea eta bere almena. Eta alderdotik behintzen nik 40 urte bete diren horietan publikoki baita ere, patronaten ikuspegitik eta baita ere Foru Aldundien ikuspegitik, rekonozimentu bat egin nahi nuke UNED-en aurrean, da UNED-i eskertu Gipuzkoaren alde egiten duen apostua eta egiten ari daren papera. Urtez urte, kursoz kurso, 100 ikasleek daukatelako aukera, beste tipu bateko malgutasun batekin, baino euren hezkuntzarako behar hori asetzeko. Alde hori bintzat, rekonozimentu hori egin nahi nuen gaurkoan, eta esan, une honetan, 40 urte bete diren honetan, niretzako bintzat garbi daukagula etorkizunei begira, despejatu daukagula UNED-en ibilbidea gure lurraldean, eta erakunde publikoak apustu berezi bat egiten dugula, bai Bergarako udaletxeak eta baita ere Foru Aldundiak, UNED-ek orain arteko lana eta hemendik aurrera gehiago ere egin dezan gure lurraldean. Y simplemente, desde el punto de vista de la Diputación, subrayar el papel que realiza la UNED en el conjunto del sistema educativo del territorio de Guipúzcoa, el sistema universitario. Es una universidad que funciona a distancia, universidad a distancia, pero que cumple un papel absolutamente crucial en el conjunto del sistema universitario en el territorio de Guipúzcoa. Un papel complementario y que además yo estoy convencido de que en los años venideros va a realizar una serie de apuestas que van a ser muy importantes para el futuro de la oferta educativa en Euskadi, y no solamente desde esa perspectiva, sino desde el punto de vista de la normalización lingüística, desde el punto de vista de la apuesta cultural, sociocultural que vamos a hacer en el futuro en el territorio de Guipúzcoa. La UNED va a tener un papel muy importante en el territorio de Guipúzcoa, y junto con felicitarles por el 40 aniversario, la salud en este momento de la UNED en el territorio y las perspectivas de futuro hacen que las instituciones públicas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, mantengamos una apuesta firme de apoyo a la UNED en Bergara. Ese sería el mensaje con el que quisiera yo subrayar la rueda de prensa de hoy. Eta hortik aurrera Iñaki, zuekin baita ere errepaso bat, eta baita ere, ikusten duzunaz. Mila esker, diputatu nagusia, esan duzun guztiagatik oso importantea delako, gu beti sentitu dugu diputazioaren aldetik urteetan sostengua horre onda eta lagundu egin gaitu patronatuko kide gisa gure uneroko ibilbidean. Eta pertsonoki, Markel hori betere, oraingo diputatu nagusiari, bereziki izan duen sensibilidadea gaitik eta orain izan dako hitzegaitik, horregatik beraz eskerrik asko.
Eskerrik asko baita ere etorri zareten hori medioei, zeren nire ustez oso importantea da gure ikusgarritasuna. Gu, Unet Bergarako, edo Unet Bergaran lan egiten dugunok ez gara importanteak, gara, baina ez gara, instituzional, baina guk egiten dugu lana bai. Guk egiten dugu lan sozial bat, helburu sozial bat betetzen dugu, eta hori kontutan hartu beharreko zerbait da, eta zuei esker horrek ikusgarritasuna izango du, eta horregatik eskertu nahi dizuet hemen egoteagatik, eta zuen denpora gure albiste edo gure, ekoizten ditugun albistei zabalpena emateko. Nik aipatuko nituzke bi ardatz nagusi, alde batetik 40. urte hurrena dela eta abia puntu berri baten aurrean gaudela, zergatik diputatu nagusia esan duen bezala, akordio estrategiko batzuk lortu direlako, hain justu ere, ustailen 22an ospatutako patronatuan erabaki zen gure egoitza behin betiko zein izango zen, eta horrek garrantzi handia daka, horrek baldintzatu egin zuelako edo egin duelako urte askotan gure eguneroko lana, eta hortik aurrera abia puntu irmo bat da, eta etorkizunerako urrats berriak emateko aukera emango digu. Kasualidades ala ez, baina gertatzen da hori, gauzatu egin dela gure 40. urte hurrenean, eta hori litzateke bigarren ardatz nagusia. Hori dela eta zer egingo dugu hori ospatzeko, edo hori indartzeko, edo estrategikoki ze etekin aterako diogu gure 40. urte hurrenari. Eta hortarako prestatu ditugu hainbat ekitaldi, nik uste horren berri jaso duzutela, eta horri buruz galdera edo zalantzarik baduzue, noski oso gustora erantzungo diogu. Berezikirik aipatuko nituzke, alde batetik gure jentearekin, eta gure jentea ez dute nahi bakarrik Unet Bergaran lan egiten dugunok, baizik eta bertako ikasleak gurekin lan egiten dute, eta gurekin harremanik ez dutera baita ere preste hon dira, eta guztion artean prestatu dugu, orain eta urte naturala bukatu bitartean, konferentzi ziklo bat bezalakoa, multidisciplinarra, publiko egingo dela, edozein interesatu entzat iriki esango dela, Bergaran ospatuko dena eta Donostian ospatuko dela baita ere, eta ospatuko dena kutsari esker errestasun hori eman digulako. Eta nik uste, horrek apostu bat suposatzen duela, gure ez bakarrik lan akademiko reglatuaren inguruan, hori noski, hori da gure lana eta hori egingo du, baina horrez gain, pentsatzen dugu baita gizartearekiko erantzukizun zabalago badakagula, eta hori bultzatu nahi dugu eta testatu nahi dugu. Ikusten badugu horrek arrakasta duela, noski jarraituko dugula. Baina, iruditzen zait, orain ikusita zein erantzun jaso dugun, jende asko interesatu dagoela, gaina borondatez hori egiteko, eta horregatik oso pozik nago. Estrategikoki duela pare bat urte hasi genuen hausnarketaren ondorioz baita ere, abian jarri dugu beste nire ustez garrantzi handiko tresna bat dena, Centro de Cursos Propios deitzen dioguna, izendatu dugu pertsona bat horren zuzendaria izango dena, eta horren bitartez nahi duguna da gure ikastaro propioak bultzatzea. Ez bakarrik orain arte egin dugun bezala eskaintzak jaso, ikusi bideragarria diren alaiz eta saiatu hori abian jartzen, baizik eta guk eragin, eta guk gure interlokutoreak bilatu, eta daukagun esperientziaz baliatuz, jarduera gehiago sortu Bergararako eta Unet Bergararen inguruan. Eta aipatzearen baita ere, beste ekitaldi, nik esango luke ikusgarritasun handia duena, aste honetan ospatuko den Bergaran, Alexander von Humboldt Espainiako elkartearen 25. urte hurrena dela eta ospatu den kongresuan. Hori dela eta Bergarara hurbilduko dira 100 irakasle katedradun eta ikerlari lehen mailakoak, baita ere Alemaniatik horren sorburua den fundazio publikoa, Alexander von Humboldt fundazio publikoa, horrek suposatzen du zer azkenean, suposatzen du, eta hori da gu nahi duguna aprobetsatu eta hori nahi duguna hurbildu, eta horretaz aprobetsatzen baldin bada Gipuzkoar ikerlari gazteren bat, hori da, benetan helburua. Pertsona horiek hona etorriko dira eta erakutsiko dute zertan datzan egiten duten lana. Erakunde fundazio publiko bada esan dugun bezala Alemanian, eta diru asko elbideratzen ditu diru laguntzak ikerketarako bideratzen. Multidisciplinara edozein arlo zientifikoan, eta elkarte honek egiten duen alde batetik horren informazioa zabaldu, jendearengan hurbiltzen gara, programa ikusten baduzute badago une bat hortarako, eta hurbiltzen den guztiari emango zaio informazioa hura, eta beste alde batetik, baita ere, etorriko dira eta ospatuko dugu kongresua,
hainbat jakitunekin, arlo guztietan jakitunak diren pertsonekin, eta nik uste dut, horrek ez du suposatzen Gipuzkoa mapan jarriko duela, Gipuzkoa mapan dagoelako, noski baiez, baina horrek lotura horiek indartu egingo ditu, eta urratz bat emango da, estatus hori mantentzen eta indartzen jarraitzeko. Horan, posi gaude baitere, nahiko komplikatua izan delako guzti hori gauzatu hori izatea, baina gauzatu egin da, eta ostegunen hasiko dugu kongresu horren ekitaldia, eta nik esango nuke, ase edo nahiko posik egoteko bezala, ikusita programa nola gauzatu den. Como decía, sobre todo dos ideas fundamentales las que quería transmitir, aparte de los importantes y sentidos agradecimientos que al principio he dicho, tanto a la Diputación como institución, en los años que yo llevo como director, porque siempre ha sido una institución con sensibilidad que nos ha apoyado claramente, como al diputado general Markel Olano, porque tanto en su periodo anterior, en el que coincidimos un breve periodo de tiempo, como en este, pues por su conocimiento y por su apuesta que él ha verbalizado con respecto a UNED Bergara, pues sentimos ese apoyo que no se circunscribe a palabras, sino que se materializa también en hechos. Decía que eso genera un punto de partida nuevo, que se puede visualizar con el 40 aniversario, supone conjunción astral o no, seguramente es fruto del trabajo que se materializa en un momento dado. Ese patronato de 22 de julio de este año, donde se decide la sede definitiva de UNED Bergara, lo cual nos permite despejar una incógnita que realmente distorsionaba el normal funcionamiento y dedicarnos a otro tipo de iniciativas que pensamos que son más fructíferas para nosotros y para la sociedad. Quería agradecer, y también lo voy a repetir, a los medios de comunicación que habéis venido, que yo sé que no es fácil, digamos que ordenar o posibilitar que las agendas coincidan, porque el trabajo que hacemos en UNED Bergara es un trabajo importante, porque damos salida a una necesidad que solamente se puede hacer de esa manera, y por eso es importante que tengamos esa visibilidad exterior que vosotros, en definitiva, nos proporcionáis. Y con respecto al 40 aniversario, pues he hecho referencia a un par de cuestiones que quería poner de manifiesto. Una de ellas es un ciclo de conferencias donde se han implicado nuestros coordinadores, nuestros tutores, es decir, gente de la casa, exalumnos, también personas de fuera de la casa que, ante la invitación, pues han querido voluntariamente acudir para contar las cosas que a ellos les interesan, les apasionan, y que pensamos que, por tratarse de una cuestión multidisciplinar, todos los ámbitos del conocimiento están presentes, pues interesará a los ciudadanos, para los cuales es una opción que está abierta, está publicada en la página web del calendario, y las conferencias o mesas redondas se darán tanto en San Sebastián, en un local que nos cede y que tenemos que agradecer también Cucha, como en Bergara mismo. Y por otra parte, como otro de los hitos, yo creo que relevantes, que nos va a permitir visualizar el 40 aniversario de UNED Bergara, es la posibilidad de que se celebre el 25º encuentro de la Asociación von Humboldt de España en Bergara, coincidiendo con nuestro 40 aniversario. Se trata de una fundación alemana pública que destina ingentes cantidades de recursos económicos para becar lo que ellos llaman la investigación de excelencia. Entre sus becarios hay un buen número de premios Nobel, no en el caso de España, pero sí que los hay quizá los haya más adelante, pero de momento no. Pero quiere decir que es una institución cuyos becados acreditan una investigación de calidad. Y los asociados del Estado, que somos en torno a 250 personas, todos nos vamos a reunir, todos los que han podido acudir en Bergara, esta semana en ese encuentro que comenzará el jueves por la tarde. Seremos recibidos en el Ayuntamiento, que es una institución parte del patronato, como todos ustedes saben también, y desarrollaremos desde una perspectiva multidisciplinar pues un tema que pensamos que es de interés, la dinámica regional en el desarrollo científico europeo. La Comunidad Autónoma Vasca tiene ejemplos importantes de que eso puede ser una puerta abierta que permita afrontar esos retos de una perspectiva local, y otras comunidades también los tienen. Traeremos a las personas que nos puedan hablar de esto y les enseñaremos también desde la vertiente, digamos, turística, pues la otra Guipúzcoa, que poca gente o menos gente de los que vienen a la costa conocen y que pensamos que merece la pena también. Entonces, el haber podido contar con el patrocinio de tantas instituciones, haber podido concitar tantas personas e intereses en UNED Bergara. Este encuentro se realiza normalmente en una universidad normalmente pública del Estado, situada en una capital de provincia. Tiene un formato que hemos tenido que adaptar
a Vergara y por lo tanto ha sido un esfuerzo adicional, pero estamos satisfechos con el resultado y con la respuesta institucional que hemos tenido, y también es otro de los hitos a los que me quería referir como conmemoración de este 40 aniversario. Y bueno, con esto también la parte, digamos, de presentación de lo que se trataba hoy, pues quedaría cubierta a la espera de las preguntas que quieran formular. Mila esker. Hasta aquí zalantzak aditudan. ¿En la UNED Vergara o en UNED Comunidad Autónoma del País Vasco? Bueno, yo voy a dar todas las cifras ya que las tenemos. En UNED estatal, 250.000 alumnos. En UNED País Vasco, más de 7.000 alumnos. Y UNED Vergara, 2.000 alumnos de enseñanzas oficiales y otros 1.000 de títulos propios. Por lo tanto, es un número importante. A eso me refería cuando decía que cubrimos un espectro de la necesidad de formación superior que las universidades presenciales no pueden cumplir por definición, desde que se implantó Bolonia, por definición, porque la presencialidad requiere una dedicación de 1.600, 1.700, 1.800 horas que un alumno o muchos alumnos no pueden, por otro tipo de razones, realizar en esas condiciones, y por tanto la flexibilidad que ofrece UNED Vergara permite a ese nicho de personas que si no tendrían acceso a la formación universitaria poder hacerlo, como se viene haciendo en los últimos años, con un éxito razonable. ¿Hay algún perfil de alumno concreto? ¿Hay alguna tendencia que habéis apreciado en los últimos años de tipo de alumno? Pues yo cuando entré hace 6 años iba con la idea que era un prejuicio en realidad, de que había un perfil, que serían personas más bien mayores, que seguramente pues habían jubilado y querían estudiar cosas que no habían podido estudiar pero que les apetecía. Era realmente un cliché que yo me había hecho y que no tiene mucho fundamento en la realidad. Nosotros, aunque la mayor parte de la enseñanza la hacemos de forma no presencial, los exámenes son presenciales. Y esta semana pasada han sido los exámenes de septiembre. Y los alumnos vienen y los vemos. Entonces, no hay un perfil de alumno. Hay gente joven, hay chicas, hay chicos, hay gente extranjera, hay gente nacional. No hay un perfil característico. Yo diría, el único elemento en común de todos ellos es que es gente que no puede ir a una universidad que requiere la presencialidad como metodología, con esa exigencia de una jornada completa. Entonces, esa es lo que todos ellos tienen en común, pero eso pone de manifiesto que hay muchas personas de muchos segmentos y en muchas circunstancias. También ese jubilado que yo tenía en mente también está, pero muchas más personas también. ¿Y los estudios más demandados? Yo creo que no difiere mucho de la universidad presencial. Bueno, quizá hay filosofía, puede que tenga igual esas personas que siempre han querido estudiar filosofía pero que no han tenido ocasión, pero derecho, económicas, historia, filosofía, psicología también tiene mucha aceptación. Son ya, digamos que, números muy estables de alumnos porque ofrecemos la práctica totalidad de los grados que ofrece UNED y funcionan, vamos, que no hay variables o variaciones sustanciales de un curso a otro. Bueno, lehenengo gauza esan behar dauketena da, ez digula guri Foru Aldundiari helegite hori aurkeztu, baizik udalari berari aurkeztu dio, eta beraz, gure partetik bintzat hori konstatatzea, ez? Eta bestetik, guk erakunde bezala gure bete beharra egin dugula, eta bete dugula uste dut, eta adotate bintzat, ikusiko dugu epaileak esate duten. Nik ez duke distorsio gehiago egin nahi publikoki, jakin arte zein den emaitza. Edozen kasutan guk uste dugu, kasu honetan ikuspegi demokratikotik, ezkio eta itxasuen arteko banaketa hori herri borondatearen errespetua betetzen duela, eta beste baita ere legedia, biztan da, legea betetzen dituen bete beharrak, betetzen dituela hori da gure ikuspegia, horregatik jarri genduen martxan prozesua, eta ikusiko du zein den emaitza. Publikoak ez duke gehiagi distorsionatu nahi prozesu hori. Bueno, la valoración que tengo que hacer es la de que ese proceso, en mi opinión, por lo menos, cumple el criterio democrático
que es el respeto a la voluntad de la ciudadanía y también el criterio de cumplimiento de la legalidad. No quisiera hacer ningún tipo de valoración que distorsionara también la decisión judicial, pero en mi opinión, por lo menos, por eso nos implicamos como institución. Pensamos que es un proceso absolutamente legítimo que tiene que seguir adelante. Pero, en todo caso, como decía, no quisiera que con mis declaraciones públicas se distorsionara el proceso. Konsulta foru aldundiak martxan jarri du, bere eskuduntza da. Gertatzen dena da, ematen denez, elegitea ez dijoala foru aldundiari eskenia, guk ez dugu jaso elegite hori alegia, jaso du udalak. Hori da pixka bat desorientatzen gaituena edo zentzu handik ikuste ez diguna, ez? Baina egia da, udalak bera jaso duela eta udalak berak emango diola erantzuna. Bai, nik esan dut, nire ustez behintzat ikuspegi demokratikoetik eta lege ikuspegitik bete behar guztia betetzen ditu, eta nik esperantza daukat egingo dela konsulta, araz hori gabe. Esperantza hori daukat. Markel, nik beste gauza bat buruz gaitu nahiko nizuke. Atzo Alderdi Sozialistak bideo bat ere jarri zuen, hauteskunde kanpainan, euskararekin lotuta. Ikusi dugu Denis Itxaso diputatu ere bideo hori zabaltzen aritu dela, batetik galdetu nahiko nizuke nola hartu ote dezun, ez dakit bideo bera ikusi ote dezun, ze iritzi daukatzen horren inguruan, eta bestetik PSE zabaltzen ari den mezu hau diputatu kontseiura iritsi ote den, edo gaiari buruz hitzein ote dezuen. Nik ez dakit, euskararen inguruan nik hasieratik legaltionetatik eta lehenagotik ere nire markoa ezarri dut, ez? Eta marko hori aplikatuko du baita ere egoera honetan. Nik uste dut foru aldundi bezala ahalegin egin dugula euskara polemika eta liskar publikotik ateratzeko eta alderdikeriatetik ateratzeko. Eta nire partetik behintzat saiatuko naiz hemendik aurrera ere irizpide berdinarekin jarraitzen markatu. Edozein kasutan niretzako bereziki larria da hauteskunde giro batean euskara hor liskar politikoan erdi-erdian bukatzen. Nik uste dut gure partetik bintzat, eta nik ez dutela kontribuziorik egin nahi polemika horretara, eta iruditzen gainera ez dela egokia une honetan liskar politikoaren erdian eta hauteskunde debate erdian euskara kokatzea gainera polemika iturri. Nik uste dut horrek ez diola bat mesederik egiten euskarari eta euskararen normalizazio prozesuari. No, bueno, yo establecí un marco como diputado general y la propia institución desde el principio de la legislatura. Pensábamos y estamos convencidos de que hay que sacar a la euskera de la polémica pública y de la polémica partidista. Y evidentemente a mí no me parece legítimo que se haga así y además con la gravedad de que se haga en un contexto electoral. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para sacar a la euskera de la polémica partidista, de la polémica pública y que el euskera continúe siendo un ámbito de consenso social, de consenso institucional y de consenso político. Ese es el marco que considero que es el más adecuado para la propia salud del euskera y para la propia normalización de nuestra lengua. Objetivo que nos marcamos todos. Y por eso digo que al final la polémica, desde luego por parte de Markel Urano como diputado general, incluso como responsable político, no va a tener ningún tipo de alimento. Yo no voy a alimentar esa polémica. ¿Va listo? Venga, eskerrik asko.